Moilande, Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter. Mangjong tangma okpuba Krista Jisu de kemlak jingna paibu Moilande kawang Moiman galakse tamana yalakba monghamatan ha. Tawa ngawan de naman Moilande hallelujah si chan gayo. Tani Jisu yang ngai. Hallelujah. Wang tang katoke wenang. Hallelujah. Okpu ngaye mongmai tau. Hallelujah. Achao palane chantau. Hallelujah. Hallelujah. Mulan hymn number 341 okay 341. Kolim delimacha. Show, show, show. Number 79, the Nit Matu. Jesus
86. Iya ngonang. Hymn number 80, 80. Mulan cham siya nga. Shall we all stand together?
Belanda namai yang ibu Cisu Krisaya yang salam awangnya akung dari China temnang. Demi siang bu, ibu speaker Reverend H. Mopa Pastor, Seusanyu Palan, hayang Taitam Medem Puk Palan, Reverend Lan, New teman fai Honorable MP Srimati S. Fangnon Konyak, Mewayang Baibu Ayi Ayong Lan, Officers Lan, Aniu Jumbu Krisan Amailan, teman mulana hadau hepak amai, ayana mai jengna kawang pada menyong bu faha, menyibuhan monga Krisan Lan jengna kansap han mong, yong siapa yung bu Cisu Krista teman jengna libu, hadau han mong ngoyang ki, aniu meyadang waya. Cisu Krista penlanan hoi, i penlanai se ye i hube, nyambu fai, kadong yu asema, hadau hipak jango yang ki, aniu Cisu Krista tuyang bulanai, iman tuy cepuk yang buyang sete yang mongsang bu hipak ngoyang ki, yang boy, kenapa, yang ibu nap, Cisu Krista teman jengna yan fanafa, yang boy, yasanya lilang na. Mong mai ya abai bu hadau nap ala jingna taman moi lana kawang da menyong fa libu tang ma okpung ye yang ibu hadau salam jalak percaya temnang tuwa teman fe kawang au haki inang akan yi hunang awang na Matthew afong ta matat aliang vok mawang Matthew chapter 28 verses 6 following. Ye tau ma yanang hang chingne i buki i yang ye deki. Wen kai i sibu nyoy de lai dau. Hayang mam se tai dau. Hayang i punlan de i dau. I lipu mabu yang ye deki. Hayang i numan seu de Galilee de tainang. Numan i tau ma ngilak. Layak saat tau numan de iyang ki tau khai iman mangchong mabu nyampu hayang mongmai ayong fai mam se yanatai hayang i punlande ponglak chingne iman fat leihuya mook se Cisu iman fai hau i mai ngoya iman wine i yamachun hayang iman i de kum Hawanda Cisu iman de tanyam taidau je naulande Galilee de taidau se idau hayang iman tau me tau ngilak. In John chapter 11 verses 25. Cisu ya de yang ibu hayang ayana tau ada ating laklakai liya boy ayan ngolak hayang yin ayan ngo hayang ada ading lak, piu yelilak, nang teu pada ading lak ya, ada kawang nang. Tenap cun talak tadam tau ki inang. 20th April 2023, 2025 Easter Sunday, hibak 10:30 AM. Chongpa paje H Laidak Chairman Mission Board, ajau lai iyang yoblak paje akat tigan. Kelai Cha Youth Ministry, Tobu Salak Pastor, Ham Loglak, Women Choir, Kawangau Ya Apailak, Reverend H. Mopa Pastor, 30 minutes. Dua dima akunga yobesolak. Teni temana jonak tadam haki wanang. Saat tadam mengobukie, teman fai yoblak cina paje akat dikonde tongnang hayang Youth Ministry lan kelai Haulak cina timentai tan kai syadu cina temnang.
yo pai be tawa kawang ngau cha hage inang Matthew chapter 28 verses 1 to 5 Sabat lin phai me han me awang pa ni wangai sau me Mary Magdalene hayanga alau pa Mary mangchong de laine win hayanga lai hu minwi ayong lai hangjing ne yungwan pa songmok pa wangdang me pu yu hayanga longkhau tuilui winyanga tau pa tang ma sot I sita wangfi langpu ki hayanga I inhek yi ki henga ngo hayanga auyen yumma ngoya pai I sauda nyampua yonga nen hayanga kata amang ki menga ma hawanda wangdang songmok pa sekolanda e noman nyamlak hango yenang hangjing na nomana jisau tang pa matak e yamnang sa wa singnang adau kawang ngau ngonang auyan na kawang ngau chayang ki moilan da kawang moi manfa akong mongma yo patan manda akong pangnyu hamin ma Taitam kawang yak tafan na fa wong yu tawa yop kening wangdang mangopo upa Tomana nang miyong nang haka kan bua kada nyu halanda kan bua nang yui halom hayang ke halom Jisu Krista shimayama pu wangdang angjing ada ba hon sojing ang tau yang anu kadong nyu de yua kada lancing na fan na hayang ke Hadau kadong nyume Jisu Krista nang ngowanda nang ministry linga haupu me takpalan mai dam yang ke ngon palan chau dam yang ke mikpom balan ni dam yang ke ya fai balan ke dam yang ke li balan yang yi dam yang ke mingwau balan ni dam yang ke napan balan chai dam yang ke muhe mana nang sok ka dam yang ke nang miyong buat nang hangu ye pau nang hangu ye ben hayang boy kada nyu halan to mana pau pu jing ne to mana pen pu jing ne to man nan lai ne to man li ha bu nan lai to man ki ha bu nan lai yungwan ba chi so nang halan sin ne yi pu tang pem pa yang kada lan ne I fau fau bu ngolat bu Yamai lopu, satpu satpu, usau yang nang liang ke, nan yang ke. Mea dong wise, kawang Jisu Krista nang mangchong mengoyang ke. Hayang boy, tanap mangchong tang maok pungi dege. Hayang nang mangchong akyang na mengatam. Haleluya. Tini kadong nyu manyoy balan na saya. Yang jengdang manyoy balana saya wangdang laneo nangda ye non bonyi lipu pongpu mebu jiso yang ye jiso akim yanang pu angpa hado kadong nyu ingwana teni kadong nyu asuk beli me nyoya teni nang meyong nang meyong nang oh kawang teni Hado kia KBCM cing yu tomano toman cing na Jisu Krista liang ke ayang boy lipuat yetik okpu cing na yungwan ba Jisuwa yang ye de ke se nang metisiwa tamlak Taitam ayong chale ngonang ato Taitam wolak cing na nang sosan ba yong ngonang nang woya klai haulak cing na hemlok lak cing na matim ngonang ato lan na setang menang acau ya ha woi fa kawang ngau Jisu Krista nang yang yi pu pungau amai tamahan na yalak cina nang sosan ba nyium ba yang ngonang nang chon pha ayang iya lip tampung ngau kawang ngau chai lak cina tinji hadau me chimpu kawang kadalan krisang lan asai
mik ep yang na ep yang to loi mai wang dang ang ching mik shao ma le in nyai pu vai so jang moi he man to yan tam phao sa ha to tai dim ka wang pa nang yak ta phan pha nang mu bu wong ala sip chi we na je chi su krista men mi yo puai to la na se mo opa nang mong ai yo amen Yo petambu sau sambada menyong fanang ilak pakawang amoy mansi sa Taitam mengobu kie kelai cha haulak cingna youth ministry de ipak fanang Hello, check. Hello, check. Hello, check. Sapat len paima hatma awang pani wangai soma Mary Magdalene hayanga alaupa Mary mangchong de laina win hayanga laihu minwi ayong lai hangching na yongwan pa songmok pa Wang tang mapuyu hayang longkau toiloi winyang tauba tang masod. Mang yenango, ati pa yenango. Numan tak nyam. Numana Jisu yamnang sa tawa shingnang, I tauma yanang, I yang yidiki, winkai I shi punyoy de leito, mamsa taito hayang I pinlanta ito, hayang I numan show de Galilee de tainang, numana I tauma ngilak. Mary Magdalene hayang Mary, Salome iman mamsa nyampu hai mongmai bua pinlan tang de tai. Aupa iman lama ngokwan de moksa Jisu iman pai hawa I. Maya ngoya Iman winna Jisu yada chon hayang iman ida kam. Hawan de Jisu iman de I. Tanyam, taito, jehe naulan de Galilee de taito se itu. Hayang imana toma tongila. Yom palan lo hayang ngang pal lante ngau pa I. Ayongba Jisuwa yang yidigi Jisuwa yang yidigi Hama numane yang yidiki se tai hateu ngen yaya
yaning siang o ande I pelan paye Jisu mang ya tai deki se itu. Sa ngeng pa mabungin ya hayang Governor de Jisu mangku ya teki se ngaulay sa kipa. Sa Mary Magdalene, alo ba Mary hay Salome iman, pinlan tang de tay hayang Jisu yang yibu ngaulan pongtem, hawan de pinlan akung jamango. Jisu yang yidiki, I mangchong ba yenang, tumana ingi yangki, kayanga I Galilee da tainang, numana I tauma haulak. Hapui pinlan ating yalak, tau pay ma iman Jisu pay haulak chingne Galilee de dai. Hayang tau ma iman Jisu yang yibu cheng ngawango. Hawan de mokse iman tang de Jisu ngai iman ite kam. Numan pai jingmai ngodo. Tanyam leito ayakai ayate. Numana to ngibuki yaha jate amai hai awan yenang. Iman yom Thomas yenang pengo. Hawan de pinlan Thomas de I. Thomas, tumane Jisu ngiyangki, iya ting me yang yideki. 이제 야네 이부 음악행이 양기 이 마고즈 약란 만점 또 tingya laklak Sa mokse Jisu ngai hayang Thomas de nika I. Thomas, nangyak yake. Hayang ama ko te jonto. Ating jalak pa tango, ating lagya. 요원 빠 도사 ting락나 Opa Jisu yang yi yang pai ma pinlan tang de ngaya ho. Iman say yasan hayang ide ating lak. Hayang Jisu iman de haka ngawa I. Numan ating lagya, ating jalak pa tango. Wang tang ma hayang kadong yuma angan asay apawe ate payangki. Tokai numan taye jat asay pinne myang apa aha hayang yaha acaw min ma iman baptito. Hayang tawa numan de ngau payang ku asay iman te nyoto. Hayang lehu kadong yu manke to numan pai chin te jama ngonang. To apa tang te tainang. Amen. Hado ngau yang pai ma Jisu wang tang de woya in. Hayang pinlan I bungau amai ya yang katok nyu say de bungau amai nyaulak chingne yan. Jisu ating me yang yideki. 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 Matthew 28, Mark 16, Luke 24, mong mabungonang, hataw kalay kaya kapishim Christian lan moy man pa. Amen.
Taitam mà mong hâm phá bu kia kia bị xem youth ministry cái từng kia tầm này tây bu tầm này chú tây mà cái ngon năng vậy sẽ tây bu kia anh yêu Bible mà nhắn năng bu kia yong mày cái này liệp bu yong phải hậu tâm bu chuyện này chim bu khung mong mày năng ya lạc về youth ministry cái vang mày man phá ở yên này chỉ số cái sa yong wan ba ở yên như ba sẽ từng lạc bu phải ở mức khum lạc chuyện này về ngoài vậy mày lan cái vang mày man lạc saat Taitam demu iha tobu salak khai tak palancing na yu plak cine nyum bare hebak fatam nam. Amai kan ma numan siang ngin ngo tau kan ma numan mong changu ngonang sa mana kawang da to pabu tau ba ya pa ya yo bekam nam no bu hibang olak sa san balanda nam no lak chene hibang edna Hymn number 202. Ayan weng tu banang sao si ngo wan te asai ma buki anang thai tan wan te nang mui ai man la na cha cha ilaya yong wan pa ling pu tai ma ya san la oi hai man lan cha cha ilaya A biggest learning center ala epu menma mongmai dobu ngin haja paingonang Mrs. P. Lomaino kawang anye moeman anyu chisu yang ibu mongmai dobu adama konga Mrs. Pongkang. Taman ya apa ibu dobu kawang mabu yalakpa moeman hawalancing na ju dama yang apu mai nong matau chona dai wanda enyai wangangwe chon oklak sina nam nobu ti kon landa yoblak sina stong nam
Mark afongcha aling talima beli. Mark chapter 1 verse 34. Jesus healed many who had various diseases. Takadan bu lama-lama hangyan pangangoy apa? Hadaw takadan mabu Jisua maidam yanggi sinang. Exodus 15 verse 26. I'm the Lord who heals you. Nang yongwan ba do awa nang maidam nang hadaw inang. Tau jina tanap lakpu tang ma aniu tau dokte kawang o mong bunamyang gama nang tak mailak nang yopu di jana yelak. Tau jina tanap awian ausin tau ma menyana prayer request ya apa ngoy abe hadaw jina yoplak. Aniu awian tak ngok nanggi nang jina yoplak jina yui soching mu yonglak jina setong nang. Tak ngok bulan. Tak bulan teman yoi sucing mayong do hayang teman cengne pangyuhalan teman yo betamlak kawang nang sangbungi digi nang pongbungi digi hayang mai damlak pa ye ngonang teman jam se kawang yakta fanafa tak haden jawo dampa hayang mai dambu hado sagi nang pauk lak cengne jam jubu bagya haleluya. Ciao ba daba yongwan ba kawang nang amoy wana dambu nang kadalan cingna menyong bu faboy anyay na nang hadaw kadong nyuma kadalan nang libu meling hayang simay ama bu failing ongli mong may bu failing hayang bo anu kasi yaha topu me yayang tomandang me libu bay takpu bay pemdang ta sahama takpu yichi ayang moy yaha mo libu hoyangi ayang boy tunyi kadong nyuma adanjang wanda o wangdang kawang yanyi bu tawyang ngobulano ayen pemda mai ngohubu ngonang tau cingna achau ba ataba yongwan ba kawang nang chana yibo ayong yakai nang kadalan domana nang de yopude kawang nang chai ba hangi ba takaiden hangi pai sopungo mugmo de ngo nabanda ngo nazari Yesus Kristus man mamaidam do Yesus man mamaidam ba ayang hada ma auyan ausin lainnya nyang apa ngo ya ba adolan ching no wangdang kawang nang men ba yak chone yo badam nang wanlang langpong moba monyu wan mai yang bongche adolan dang ma kawang nang maidam lang angan wong fado ayang iman yo prayer request tang ma kawang nang chana yiba fanapa mai damlak wong yue yopnang awian ausena menyana pangoy ba iman asai cingne kawang nang mubu mai damlak wong yue damnang hayang anyai ne tawai muli nok daya lama-lama muli hayang baide tak yedau opu adam ngonang ka o wangdang kawang tanap nang songda paye yong wanda nang kadalan nang hayemlan yo ong tak yang yo ong pong yang hayang boy tak men yising okpu ngokpu nazari Yesus Kristus man mamay damba haleluya wangdang kawang Yesus man mamay do hayang wangdang kawang libu dang mo okpung yang yibunyi teni ayen cinso daya toman yom adam mo nang ka wangdang kawang Lazarus yang yene dambu kie tanap libu mangjong ode ngobulandang mo mangjong hayang libu ya adai dam yang nanga ayen chin bau dam ba hayang yang yibu Yesus Kristus ba teman ayen pemdang dang mo kadong yum adanja mengobu hibang ma ayen chin lau lang na nanga yang yibu wong ya ke yan yiba kawang nang da ayen chin yu yo boy takaden balan se wang dang kawang nang yak de semedam nang yong ngobu nang kadalan sagi nem yang yong nang Nazaret Yesus Kristus man iman pemda nang sa chondo hayang Yesus man maidam do haleluya hayang nang mai dambu au yan deson de kawang nang de menyong bu fanang imana nang obu yebela hayang nang mai bu jeng sagi phalak mai damlak pa angan wong hayang yongwan ba nang ai si yang ge tau kha ma hado yongwan ba kawang nang menyong fan fa yup nang tolana so ba nang mong ai ye amen amen shot kai kawang moi malak
tobu saibu hayang tak palan jingna yo betambu nyium bade menyong fanang yelak pakawang mai mansi sa Taitam mengobu kie bumenok queer mubu hem amai jaya Taitam mong hum fabu kie Gabisiam queer master webu queer lane libu tang ma okpung ibu ado hembung amai lok tambu chine menyong fanang yelak pa kawanga moy mansi sa teman Taitam akemi dengwe penang kawangau ya apelak Reverend each moba pastor 30 minutes ngaumuk yang yebu Krista teman monghum Matthew 28 1 to 10 sa nyumba da do hipak fanang hayangai akum dengwe ye namno solak singna ado hipak fanang ye welcome na mga teman mulan cham yong ha yok hipak ya kene ai chau ba da ba yongwan ba kawang nang katalan nang sisama yong honang
ya ha ma yalak pa na ngau chai wanda moi man meng lak na ngau lak pa yen nang chuan pha nang khadalan kan mong chang ka wang nang tem da dam pa se yan yi ba chi su Krista ma wang dang ka wang nang yak ta fan fa yop nang tawla na so pa nang mong ai ye amen shot ke Ishi butana pu Taitam Chongpa, teman mission board chairman. Hayang atau me chimangok pu mainop lumailan chat heli winyui balan singaman balan pumenok members amailan moilanda yang ayebu Jesu Krista mongmai salam China tamnang. Kansap hat throughout the Passion Week. Oyan Ocean, pumanok members lan. Pay oktage, yopnok mamadam yayange, moilan taminyong bufanang. Hayang atanapo oyan ngatiship tisina pay okpu, hadongi pumanok mongmay tenang, kawanga anyay moimalak. Hayang atuman sa yiche hayang bo yin ba obalan. Oyan chingyen ok yemubu, yin gem oyong bu subulan. Tanap Hado Jesu Krista yang yebunap. Kebishe members lan bay chamme. Yo bekam lak jene se Taitam machamme. Yo blak kam lak jene se baibu numano mong mai se pone yanang. Anyene teman fay hado me. Teman jat na achibu alo yinhing lano Passion Week ma oma baibu ngenang. I would like to acknowledge the presence of Major Akas from 42 Assam Rifle. He's a Baptist Christian from Dehradun. May I see you, please? Yeah, please stand. Ingonang hayanga nyapong ayong bangonang teman throughout the Passion Week. Teman pai oma baibu. Thank you for your coming. May God bless you. Please be seated. Aro dusra manu Konyak nuha kono ba aloha manu ahay gina ekilo de worship crew asinagi thagi segole moram brahat otaibi anyone Taman pumanok kadalan na achiabu yun kem oyong subulan atam sungo ya yun kem ngopulan yak hongkay ngo sugumayes udaw menginang Atau menginang, okay. No mano teman fay Major Akas pay jam se, mong maya pono yabu welcome na miyang pumanok welcome na miyang yabu tau China damnang. Yalak pa tau ki ipay ngokay, kawanga anyay moy malak. Tanap teman da habu topik. Yang ayibu Krista. Tuman monghem. The risen Christ, our hope, hado teman pai, hado topik nginang. Hayang hado teksa Matthew afong tamadat aliang chamabu, pandangoy bumong, hayang hado tini temana kalay skit, laywanda exegesis skit, verse after verse. Hado kongkamu temanda kongkamu, damyanggi teman ngau ngopu jina sa mong do ngau kulak sa ating langnang. Tanya temana kadok new chu wanda lay wanda. Kadok ay yung mokpu pobu hibak chaki inginang. The world looks like shaking, moving in this generation more than any past century. When we look back to world history, hadoma 1903 ma anyay na Wright brothers aeroplane invent na miyang bulan 1903 ma 17 December pangbama ima na lengangay bu aeroplane about 12 seconds
pu ok na tamyangi. Hayang hatawa 120 feet Nanjing land chai bu nese halan sena yup nok pai noi sa so sa halan sena pu na ok pu ngoyangi. Hayang iman lui semong mai iman hado aeroplane invent yang bu jingne. Tahu jingne 1903 hadawa mai yang tai bu ji wang biang kho ja Nanjing hai tok pai de le yi bu ngonang hawan de aeroplane o hadawa wang biang ma fit pan ma out minute pan ma ni seconds not minutes only seconds 12 seconds hai pu ok hayang hadaw mong mo cover na miang bua hardly 120 feet Nanjing hai pu ok hayang atini teman wang ma len bu aeroplane ma bu de lai miles and miles cover na miang bu de lai hayang ataw mo shot pulan ngo nang India mong mo kembu hayang abroad to kem wanda hours 12 hours 14 hours 7 hours 3 hours Delhi Bombay Kolkata daw no ano ito mana 1.5 hours 2.5 hours teman pu yang atanang hayang linbu halan sina saji ado linbu ling bulan hayang a company kadok new scientific technology yo nga advanced na yang ataibu the men's progression or the progress hado teman proven na yang bu proof na yang okpu ngi okpu hado living proof teman menginang how advanced the mankind have become. Hayang atinyi nganyi bu, chuan ma aniu, even the mission can think for us. AI ngayang lama bu report ling yang kada jingne, doctor no o imyang yang preacher no o imyang yang teacher no o imyang yang anu indirect na myang lakna, tamana tongbu yambu asay, imanda chudai tailak mission na ling atam yang Tahu jina kadong yu kadalana yong advance na miyang bu hadaw jinjam tanyi taman ngo sunang. In other words, many have changed. Yong mabu progress na miyang daki. Yasan lang na sa taman ngingi taman na yengi bu hayang taman ngingi bu mabu ma chaylaya tayo ngonang. But sadly, the human nature hardly changed yet. The man human being as human behavior and nature hadawa sa adangoye same. We still carry the same lie. Tau hibak mangaulay ibu still we lie. We still hate one another. Tau hibak mainglang sang pana wanga taman hokowe jajada nubu. That behavior and manner, human nature, still continues with us. Killing. Hadaw teman manjaylay. Tuibu. Akan fima. Tuibu temana. China. Crimes. Lama bu. Hadaw kia ngaibu. Tau jingnay human being still carry the same nature. And we are capable of unspeakable crimes and unimaginable wars. Middle East masa hangi ngai. Akan fima kadong you we hoksit you ngaya hangsin kadama abusi. It is all our own human made or created wars, conflicts. So we hardly change the nature of mankind. Mabu chayle yang mabu ok yang hayang boy temana teman yung wang lam kada anang. Hi chayle bu teman ma ngirang. Tau jina temana hangi mong nglak. What hope do you have? Atomic bomb ngayang hayang hada atomic lingbua scientist lana lingbuyang hayang hada atom bomb lingbuyang hayang hada atom bomb lingbua
knowledge amazing bu hayang boy hadaw lingangai yang kada tuilak jingna se lingbua kada singaman bu tik yok bu hadaw ja damana ngena nang ma hayang amangok bu freedom amangok bu nang mangok bu knowledge hadaw damana chuno yaman bu jingna damana ma bu ma mongham yanang bu kadong yu de aya yiche nang o hagi ka dong yu ka dalan mongham yanang bu kan de winang nang alam jaling bunemi angama mon down can be wiped out within few minutes of time. It's quite possible. Hayang the whole Nagaland a few hours or few days ma hadawa wipe out the la lan se kada chan hoi yinang ba ma atam la hadawa kada human being ma hakaling atam lak chen capability ngonang tanyi bu man science proof na myang nang. Not just only man created, woman created disasters, but natural calamity is also quite frightening for us. 79, I think, had our first century, Bombay, not our Bombay, but Rome, Anjing under Mabu city. About 16,000 population. Iman chi or mon mountain ating habu ka dang mabu volcano ngai bua hadaw wan ka mong mo wan ngai bu wan na anu yang yu kia hadaw city de yan na tawan da fit to ban nanjing tawa ka dong hadaw city lan se ka dong mong ma hadaw wan ss pang s pang ma hayang hadaw agi pang ma ma bu chiang inang yo onga monghama yongnok yanok we ngonang bay iman sangsanga first century mo dawai dawa city ayong na ngok buyang tenya Italy nang myang ngonang hayang hadaw khong kimbu volcano ngai bu kaya chi ka dang mon ka dang yo akan jamo ngai bu city lan se ma adambu hadaw nginang. Of course 1912 Titanic ship, which people believe even God cannot let it sink. So Titanic, yang mong Atlantic Ocean sing na miyang atabo, hado ngonang. Hayang about 1,500 perished. Maabu, no. Hado kibu, taman ang inang. Kada ayen jeng na hangi mong hemobu. Kada ayen jeng na inayopo uncertainty about our lives. Like any one of us, maybe they were going to the office, they are attending their normal works. Office ma function na World Trade Center, 9/11, 2001 ma hadaw terrorist lan attack na more than 3,000 lives ma adambu. Half of this congregation, minute second ma maabu hadaw nginang. Libu hadaw tamana nginang. 2011 Japan tsunami me 15,000 within a moment. Mayang hibak yiyak bude, ni hibak yiyak ba, seconds atam ma, minutes atam ma, hajapan mga nanjing hadaw kia tsunami maliyangge, mayangge. How about the Gaza incident now? About 44,000 kadalan gil na miyangbu, duibu, maabu, hadaw ngonang. They are also like us. They have family. They come from different professions like you and me. Hayang boy tinyi 44,000 nanjing, maabu, libu, hadaw nginang. Man or woman is capable of bringing such disaster in our midst. Hadaw gibu, ano natural calamity. Nature ano utamanda hadaw ki ma atam lang na ngay boy afan jama. Where is your hope
Where is our hope? Teman mongham apakan mo nangki. Teman mongham apakan mo laksi. It says man can live 10 days without water, 75 days without food, 6 minutes without air, but not a moment without hope. Yeah, mongham yenang bu ngok buki ang ngilak ama. Literally, libu kia liya jatanok. Hayang boy as good as death. So we will become like living deaths. You are moving, but actually you are dead because you do not have hope. Bobo said, but actually that life has no meaning. It is death because you do not have hope. A hopeless life is a death, as good as death. Libu, hadaw ibu, temana nginang. Tenyi, kadong yu cheng de lai wanda. Sabu ke technology jam loye advanced na myang yang. Hayang boy the human heart or the heart of man and woman remain unchanged. That is our problem. Hadaw duman sangsi mo nang. Kadong yu kadalan progress. The mankind progress. And the mankind's problem. Teman yo ang progress mo yang anyo teman na mo lingbu anyo problem atu. Tahu jina teman monghim yenang. Tahu matini yang ayebu Yesus Krista. Matthew chapter 28 verse 1. Mabu 11 da ngoy bumong da laywan da. Sapat lendaya awang banap this morning. Mary Magdalene, hayang ada other Mary, mangchong da winbu. Hayang a Mary Magdalene, au hiba mabu, anu kasi 7 evil spirit jang Taitam. Iyo one time, ka si es po yang ka si mong buki ngok yang buka daja. Hayang boy, mangok bula jang Taitam bu. Kawang nga di chun buka daja ayen jamu. Tani anyo monghema ma daye. Jesus Christ tui budemyang kama if people put death to Jesus Christ since Friday. Someone coming on Sunday this morning may not come with hope to see someone alive. Monghem bahayanang bamu if Mary Magdalene happened to be like one of us. Monghem bahayanang, but she just happened to have so much love for Jesus. Monghem ba ma day, monga suyang hayang boy. The love that she has gives her going to go to the tomb of Jesus. Mangjong de ngoibu. Friday mo on the cross mo ingo yangki, burial place mo ingo yangki, hayang atanap. Mangjong ibay bu teman nginang. Of course, the other Mary, Joseph and James ni anyu. Hadaw lano si teman nginang. Hayang oba mangjong de, paya bay, hadaw ki paywan de. Anyay na mangjong de kap yang ngok bu long yu. Skit mahau bugi hadaw yenang bengok. Hadaw cape cover. Hadaw roll over na miyang day ngok. Winday ngok. Hayang sokolan iman mongsang buah. Hadaw long yuwa au epatam lak. Iman hadaw Yesus Krista mangda laylak. Iman da au singbu ano anointing oil lam polak sa tayo. Api may buya apa yan namnolak sa mangjong me. Yesus dekan bu jinasa bay ngok no. Hayang bu iman mongsang buah hadaw long yu. Tisin na yong buah au hiya hadaw win oklaksi. Hadaw mongsang ayong ngoyang gi. 900 kgs pang ba yong bu long na miyang galakse inang commentators lana. Hayang 700, 800 or 900 kgs akada cha win oklaka ni win oklaka no.
hayang sokolan hado de mong sang bungo yang ki hayang boy the angel of the Lord wang dang somok palan kanyin wang ha tui bai ling bu jing ne teshin na yi bu long sil tip yang phai phau tip yang phai yok lang ne seling yang phai hado tui lo ya wen dai bu dau ngi nang dau sa ne achi hayang boy yo mongo bu nya bong lan Roman soldiers who were on guard iman tremble ne myang bu iman mok yang ki hayang iman a libu ki nyai da yang ki only the fittest of the fittest might have been chosen as the guard over the tomb of Jesus because the disciples warned the Jewish leaders warned that the disciples might steal the dead body of Jesus and then further claim that he is resurrected. Therefore, you must send someone capable, more intelligent than any other person. No, strong guest person. Ado card na myang lakjing na, yum lakjing na. But what happened? Tishin na kaya yung bu guard. Tishin na warning pa yung wen bulan. Iman o hangoyi open nan na. Iman na libu kiya ngay day. On the other hand, Mary Magdalene and other Marys who came with certain fear, nyamu nyam, hayang bu kan bu jing na sa vian si bulanda. No. Hado sight me, silent and yet trembled. Hayang fended those soldiers on guard. On the other hand, this side, the women who were afraid, yet the angel is saying, do not afraid. Tanyam. Namana yambu. Hadaw Jisu Krista yang ayedu. No. Taido Jisu belanda ido. Hayang iyan taidu Galilee me. The stone, tishin is 700-800. Hangsin kgs yong yak by hado gave cover, roll over the myang tambua. It's not that Jesus cannot come out of it, so that the angels should roll the stone away, the cover away. No, because these women, Mary Magdalene and the other women, need to see the empty tomb of Jesus. Tau jing say angels hado remove the myang bungonang. Iman alay wonder, but Jesus was not there, already there in Galilee. Hado the window tau mahulak ka jasi bukai. Hayang Jisu pinlan bay hoyang gi. Not only with those 12 disciples, of course, but 500 and above kadalan bay eyewitness. Jisu Krista yang ayebu. Moyang gi. Tau jene teman mong alak hangeo yanang. Tanap yang ayebu. Jisu Krista. Teman bay ngonang gaja. Hayang kadang nyua haka nyam say ngolak aja. Monghum laka yanang bu. Hayang there will be a signs. Luke chapter 21-25 me. There will be signs in the sun, moon and star. Men will faint with fear. No. Hado linyu sana, hado kongkem bu mo. Alam hau galak aja. Jaman ngi bungi galak aja. Nyam si bungay lak aja. Hayang hadawa kadang nyu akem ngui bu hebak na namana senggeja. The powers of the heavens will be shaken. Matthew 24. No. Wang pang nyu hadaw kong kimbu. Yip nyek ngai bu ki menwe lay bu ki lang sa jaman ngi bu ngai galak ay. Hayang hadaw musing lak aja. Kadong nyu akem moy ki. Hangga tanap mangchong me menwe lay kadok mok wang dang song mok pa fai wang pi lang bu fai iyang Roman soldiers lan nyambu nanbu fenme ang adam the same or more than that akem banye hibak mateman ponglak akem banye hibak mateman ponglak hayang hadaw nye hibak ngoy laka kadong nyu mesa lama ngai bu phau me singai ja si ngonang missiles drones planes wangdang matisan mayang ka Tamanda chingmay peace
Oh, ye pao. No nations and leaders, not even ourselves, can give hope to anyone. But only the resurrected Jesus Christ can give us hope. Tanap yang ayebu Jesu Krista, chasing hay demanda monghim bufalak. 1 Corinthians chapter 15 verse 52 mai, in a moment we shall be changed. Atan jamu mengoy bukia e wanda teman mik jam mik yang alai wanda chailaya ngai buke teman say mok se chailay bu ngai la yang yibu hadawa lendebu bungau na yichi hayang bo, it is the future certainty of all of us. The story of resurrection is not just the past story. It is the certainty, the future certainty of all of us. Those who believe in Jesus or who believe in Jesus. The resurrection is, therefore, is powerful, and Christ's resurrection means your sins can be forgiven. Hado yang ayebu Jesu Krista. Tanap nang anu wena tamlak chinese. Eme angan ngona, wong ngona. Your past can be redeemed. Lendebu nye hebak o sakasena ye ngani bu jeng na pa oklak ngonang boyang. Kadong yu kadalan teman yo okpu hayang bo Jesu Krista oklak. Your soul can live forever. Wangdang me chen de yanyi bu tau yang nang yaha angatamlak hadau tani tanap yang ngai bu yang yibu Jesu Krista kaye tau kema tanap ocean tau mo nang ye we will live again because he lives. Teman mong sanglak yanang mong alak yanang libu hobu hadau hat mong mo mabong ayang ge teman members landa hayang boy mong tak sang we will live again and we will also soon die, and quite possible some of us may not see 2026 Easter Sunday. This could be the last, and yet we have no worry because we will live again. Jesu Krista yang ayebu hadaw da uyan atenglak yang ayebu pim ngonang. Even for a while atan jabu jina kadong ni teman ngo ya biyoy monghem ma daya teman tak ngo. Hangai kari accident ma lenbu ma yisiga ma menwi bu ma like recent Myanmar earthquake ma libu kia Christian lano om yang linang buy ani hagang ko lakay hayang boy, let us be prepared. Teman yaha matem yang ay ngoha. Hangjing na teman maamong himjang onang. Yang ay ibu Jesu Krista onang. Therefore we can face tomorrow. That means that includes all the challenges, including death, which the world think as the final. But for us, the Bible says death is not the end. There is a life beyond the graveyard. Jesu Krista yang ayebu. Hayang hadaw imay teman ma monghem ngonang. Daw hema teman ima monghem bu. Tak laka. Ima teman tik yang ating lak bu ma yafan mangolak cina. Kawang ngau tamhanang. Au yan na Jesu Krista manya opa ngoyabe. Tanap Jesu Krista tang da paya. Anu amyang kawang da fanfa yobya chanya hayanga yaha matem dangoya hadaw hat mong ma members adam tai buki ngani bu hat mong ma and following years tamano tai na ngai la but we can face tomorrow because he lives. This is the hope that we are talking about. Yang ayebu Krista ma taman monghan kawang ngau chai bo say there
มวยมันซาดมันยงวันบาโมหาบุหิบังโอลักโซซันบาลันไปเยส่วนลักจินเสตรงนั้นสิ่งลักจึงได้ฮัดเอากิจายในดำนังฮัดเอายงวันบาโมลอดซัปเปอร์ฮัดเอาตมันจะชวนไปบุวังลำขี้เอาเย็นผู้ไม่นกมาบุเมนอาจยังงอ church membership มาบุนังเมน on probation or excommunicate นั่นยังงอบุลันเอาเย็นเมนวินงอยาไปผู้ไม่นกมาบุฮัดเอาลันน่ะชิงไม่ลำเลยไงฮัดเอายงวันบาโมเดแต่นี่นมันน่ะชวนบุยอกลับยี่ชวนก็มาไม่ลักเสร็จตัวใช้ในตำแหน่งชดพวกเรากี่จำมาชดงอลักมองมันนมันน่ะยกบัตรลักให้ยังไปเมนวินยังไงเมนอาจยังงอโบราณนมันน่ะตัวยงวันบาโมเดชวนบุยอกลับตัวอีนังยี่สิบวันมานาฮาลันออลงไม่นิชยาบอยบัพติซึมบัพมันดิบุกาดัลันงอชูนเมียงกมาคนบัพติสกรานัยบัพไตสกรานัยitu kan Lord Supper ke participate kuru na paribo yongwan ba mo habu yoglak ta kamano mano mong mayop ai tan lak ching se do chai tam nang kawangao do gi inang do khai awe yuwang yingoi bu nyungo phai an halak ai yichi ma yongwan ba wan jing lak ai I yongwan ba bem hayang I phai taye pau bu na ngolak kada lilia yuning nyingke tok alaya hayang haka an hado hayang wan o yingdo hang chingna awa pem chiang yitai do ba halakai hayang ying lakai iya yuida amyang nyak ha yingnang tau chingna numan yo mabu ma wa wong yanang hayang tangnang hayang nang changa lidige hapoi teman nying ke shue ngau fan ma teman ngau ye fan lak hapoi oba yungwan bawa teman ngau fan ya bai ka dong nyu phai teman yai ne ye tam lak ching ne fan nang tau khai che hinau lan oba no man yungwan ba mo ha na chim lak ai cha tai dan ya no man chimbu yao le ne ye tam lak ching ne atam si nhau ma I yui nok ma hayak hayang tàu over pai lak tàu ngộ bu alo lan tàu sue ling hama hado kawang ngau ngonang yui nying de examen na myang tok ka layang kawang de amyang chan yang yawang yungoi bu ngộ ko ma I song ma ma kham ta bu phai I ma bu sip si phang ma taman amyang wana tambu tau yang tau ba yongwan ba mo I sibu bai chon lak chana si ibu ngonang tau kama sing na tambu ki tau ki teman yongwan ba mo ha dalak jan tau bai bakyanang
hang ching na tawa no man da hang he nyo yong wan ba ma pu tawa sing he ke ie lo la ma tambu ya yong wan ba jisu anya hayang ie menyong fa yang an khu ya he ke hadawa no man ching na fa bu apum tau tai tau lak ching na tau ba chon do tau ba an ka wang yak ta fa na fa to man ching na sa fa na ba bu pum khui bu tai do yob lak ching na se to man bai ti kon akat tong na yob kani to man da kan bu ma sip si bu ma wang hai ngoi bu yung wan ba chi so anulan to man ching na nang mai pai ho yang ke nang phai cheng chap pu ya lak ching na le pu nang mai na ti ni to man hataba an chonang apa ha chau ya ha min ma hataba an chau tam nang ato chon pai da wan da nang a chau ya ha angan wong to man phai chin to om ngo kayo se wang dang ka wang nang yak ta phan na fa ato an ma nang mo pu mo he man yu chi sum yo poi to la na se ba nang mo nga yo amen hayang mo hayang hekamu ia wan cha chun yang tau ba wan i kai ching chepu ala ngonang no mana tau ba wan hang sin jing la kai tau tai tau lak ching ne tau ba chun do tau ba vu wing ti ka wang yak ta fan fa yob lak ching ne to man phai pa chai long ching ti kon de tong nang yo ba ya san yali chao yang a yen ka wang uba ka dong yu anu lan ching na nang yi sai hayang to man yelak ching na nang yi sai bu de le pu cha na to man to ba wing ti chon na pai dining ka dong yu ka lan to man to ba ying ha ying Taiwan de to man mai me ye se lak mo manang chao dam ba hayang to ba wing ti ying bu kai to man ya ha tu se me mai me wong nang nang sau sa lak angan wong nang ya gai hayang to ba ha ying bu takatin se chao tam nang ya ha chao angan wong bo ma tam ba se chao tam min yong fa ji so krista yak sa dai fan na fa yo poi to la na se uba nang mong ya amen sa an phebu hayang wung tu ti phebu pai galak tau khai ma phe bai wan da no man yak ma chon ngo lak ching ne akem na phe so yang pai ma atok amai khong kum phe phong yang pai ma cham ma halak ani u cham ma ying lak a jaw se tau china dam na yong kai
Hymn number 192. Koja Dume E. Number Koja to Dumachao 191. Nong
Koja Tatu. Good.
ขอจะตัดแบบปลี184基督当的他也照样的，基督一般不也照样的，他那么一样也不红了，基督一般照我不样。183ขอจะตัดมาลืมไป
number that walk 86, 86. Number 63, the walk malim, 63. So
Hymn number 190, Kocha Tatu, 190. Jesus Christ.
191. Kocha Tatat Mapli.
183 Ko cha tatat malim 183 86 86 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
63, hymn number the Vok Malim, 63. Table kill. Yelak pa hymn number 191.
190. Jesus Christ. Seperti mu pemenok kadalan, an man pikpu atam ngoya ngok unamyang kam a, naman sot punyu jeng yak hung hoba, an man debu ngoya ngok unamyang kam yak hung hoba, man pikpu ngoya, atok ma amai ma yak hung hosi, tahu lagi no kong kemboy. Buwing ti mando bulan ngok benemiang kamayak kong hoke.
Buwing ti manpik pulan ngo ya ngo penu yang kemayak hu ngo pa. Kong kimbo tau penu yang kema. Nam no bulan tau de sepcim lak sini chandan. Short key. Kawang awa hagi inang. Hang cingna nomana hang sin tauba an halakai hayanga wan tauba yinglakai. Nomana yongwan ba libu cheng e manyu ponga tamnang. Teman yen cingna koibu jisukasta e bum te idawa. Hayanga teman anu cingna saibu Calvary tangbemu e te idawa. Hayang hada pungau amai kadong yu kem man ngoi se pongo tambu mataman maidam yalak lepu oyong bai yanyi ba Jisu Krista e nokpu teman ayen jingna tai dewa teman jamse ha hayanga yinga yupu bagi ha
Yo yen kawang yak ta fan fa minyong fa cham siu pu bak ya. Chao ba da ba yong wan ba kawang. Hado yong wan ba mo halak ne se. Kawang nang atuman de hado hibak amay abada mo jenis minyong bu fa nang. Nang hangi ba gallery dang bem tuman yen ching ne se Jisu Krist nang bem ko yang ge. O wang dang kawang tuman anu ching ne se nang I sayang ge. Hado tai do hado ba yung wan mo pa mo dumana habu yung bungonang hado gaya wang dang kawang nang nyise manyu nang da ating lakpu duman yepo bangolak ayang ayani ba Jisu Krista anok po ba aching ne fan of habu yung wan ba sa tumana ating laklak ayang taukia ay hado nang pungaw amay tamhan tamlak Tau kema tumana hangi ba hak yang ge ying yang ge hadawa o wang dang kawang au piu yipen lakpa hayang yipe lak ne tumana jing chepu phai hak bu an hayang aniu bu bung ting onang tau ga duman ading lakpu mi lakpu wong nang adampa hayang nang bunga o mai dam han bu me kyang phat mai lan me ang adampa yani ba Jisu Kristus fan fa yup nang tolane so pa nang mongai yeu amen Taman tui dema kawang demi nyong fa hem cha lok lok hem lung tat 87 mang chong mabu lau digi 87 Taman mui lan nyong ha Tenyi bu Taitam mai so man miong falak ngai wang bu hado ki bu Jisu Kristus yang ye bunap
ตมันมวยลานมงไม่ไฟหาดาวขึ้นจึงมาเฮาออกหลักนะยูเย็นก้าวังยักษ์เตอฟันฟ้าลักมาวังบูอีสเตอร์ซันเดย์มุยังอ่ะแต่นี่บูอีสเตอร์ซันเดย์มุมาอยู่ออกปูเอาเย็นผู้มันออกเคบิชเมมเบอร์สลานก้าดงยูมูบูยันได้ให้ยังไงยันยูบูตัววังดังมังอนังนี่จ่าอิมันไฟมงไม่ใช่เฮาลักเดี๋ยวจึงเนี่ยอันนี้เนี่ยนกสากาดันเอาเย็นลีบูเฮาอย่าไปโตดบูนกสากาดันเดก้าวังมาบูมงหิมอยงพาทำพาเสยบลักยังไงยีบูจิสุคริสต์ตมันมงหิมตมันจำเสฟันฟ้ายบตุยชัวฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาชาวบ้านดาบายงวันบาข้าวังข้าดกยูอนุวังยักยาฟันให้ยังไงยันยีบูยูยิงเดเตวยกลักเนงวันเดโอวังดังข้าวังจามาลิมข้าวังนังสดชิงแม่อันนี้เนี่ยข้าดกยูเดจำลอยสิบสี่ยายังไต่บูชิงเนี่ยนังฮาลุมยันยีบาจิสุคริสต์ตัวมันชิงเนี่ยสวยยังกีเอดิเชมังอบุกีไอเจ้าแมรี่ยาโซฮามาปั๊มยิกยังบังไงไอยังฮัดเอาเวอร์ชันแมรี่แม่ผู้บูจิสุคริสต์เอาเบตินีข้าดกยูแม่